Very old song, 1995, at the Open Arms. Quietly he speaks to me, gently he leads me, lovingly and shepherd. The shepherd carries me, he carries me, hidden safe in his bosom. Akusho mina kusho uYolanda Adams umlaleli womsakazo iVuma 103, the adult radio for the young at heart. My name is D.D. Ngwakankosi. Ngihamba nomfundisi Khoza. I'm your host. Siyoba nawe kuze kube ilelo hora lesikhombisa. Sabona Baba Khoza, siyaphila ninjani mfowethu? Siyaphila mfundisi, inkosi inhle inathi ngomusa wayo iyasisiza. Siyabonga kakhulu ngokusinikeza ithuba lokuba khona, siyabonga ngokusigcinela abalaleli. Siyathandaza ukuthi abantu basizakale ngezwi likaNkulunkulu, ongakakholwa asondezeke eduze, osekholwa akheka aqine inkosini. You know, the one thing engilithanda ngalolu hlelo wena mkhathini ukuthi lolu hlelo lethu lithandwa yibo bonke abantu abasindisiwe nabangasindisiwe, abamthandayo uNkulunkulu nabangamthanda uNkulunkulu, abakholele intweni eziningi, abanye bakholela kuNkulunkulu kuphela. Kimina ithi kukhona umsebenzi uNkulunkulu awenzayo. Hlala neappointment nabantu abalithandayo lo hlelo, abawuthandayo futhi nalomsakazo, okuyinto esingayithathi for granted at all yona leyo. Noma sazi ukuthi asivumelani ngembono nangokucabanga okusalayo ukuthi thina njalo sikhombe ezwini lenkosi sithi thus says the Lord. Futhi into engezushintsha nanini akuyona nje imicabango yethu, kodwa sibambonge kakhulu bonke abantu abasilalelayo. Sithathe intambo kuDaviola, the weekend boyfriend and weekend husband, kubantu abaningi. Umfoka Ramputa wenza umsebenzi omuhle kakhulu, washiyela lesi siqiki sifuthumele. Siyabonga kakhulu umfoka Ramputa, njalo nje kuyintokozo ukuhlala ukulalela uhlelo lakho. Hamba uphumula uye ekhaya mfethu. Wena mlaleli womsakazo iVuma 103, siyakwamukela ephi la ukhona. Siyafisa ke ukuthi sikhulume nawe lapha ku 0737091991 noma ku 086 1010 300 086 1010 300. Sikhulume nawe noma khona lapha ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page. Mkhathini namuhla mfethu ngiyafisa ukuthi sibuyele kuleli sonto elidlule. Kule sonto elidlule sikhulume izinto eziningi, sikhuluma ngendlela abantu abakhonza ngayo. It was an open line, by the way. Kwathinteka indaba zamadimoni, indaba zamadlozi and all of that, which sparked a whole lot of conversation offline. Naphakathi kwesonto we had some people besikhuluma nayo ngalento. Singacabanga ukuthi kuba kuhleke ukuthi si into mayisesenembuzo eminingi kangaka, iba nama-comments amaningi kangaka, namanye ama-voice notes esingakwazanga ukuthi siwadlale on air, siwalalela wonke ama-voice notes wenu nama-text messages wenu, siyafunda konke. Abanye benu siyakwazi ukuthi siniphendula lolo suku lolo e-studio, kwesinye isikhathi siniphendula phakathi nesonto kizo zonke izinto. Akekho umlaleli esingamthathi serious, sinithatha serious nonke. Ngiyafisa ke mkhathini ukuthi namuhla ke siclarify le ndaba esipake lento ya last week. Kunenkolelo noma mhlambe indlela esikhuluma ngayo abalaleli, ikakhulukazi makufika lento yamadlozi namadimoni, engifisa ukuthi si-clarify. Okokuqala nje namuhla ngiyafisa ukuthi sikhulume kakhulu ngalento yamadlozi, ukuthi sithini ngamadlozi. Sithi amadlozi, idlozi into ekhona, idlozi into engekho, siyakholela ukuthi akhona noma akekho amadlozi. Kuba kuhle ukuthi abalaleli bas understand in context, bangacabanga ukuthi this is what we trying to say. Sikhuluma into ngendlela ingayo, siphinde sikhombe ezwini. Na umbuzo weqala sokhuluma sobheka namuhla ukuthi lithini izwi, akhona amadlozi noma amadlozi into engekho, igama nje abantu abazisebenzisela lona, abayiqambele lona, noma ikhona lento yamadlozi. Uma ingekho then siyobona ezwini ukuthi why ingekho futhi why kuyinto efanele ishaywe indiva. Okwesibili, uma ngabe lento kuthiwa idlozi likhona, lithini izwi mayelana nomuntu ophilayo
ukuthi relate kanjani namadlozi. Lithini izwi ukuthi amadlozi ewodwa kunedlozi elibi kube nedlozi elihle yini? Uma kukhona idlozi elihle nedlozi elibi, izwi lithini? Lithi siyakwazi yini thina uconsult idlozi elihle noma idlozi elibi? Asithi nje kunomuntu ocasulayo emsebenzini unesigora sakini esesadlule esesiyidlozi namuhla, uyakwazi ukusibiza lesigora ukuthi angidilele nalensizwa ingimise enzima lapha emsebenzini, noma siyakwazi nje ukuthi sivumele ukuthi sidile namadlozi amahle uma ngabe kunedlozi elihle. Ima nakhona sivumelekile yini ukuthi siwa consult lamadlozi at all? So ubona ukuthi izwi lithini, because izinto eziningi nama voice note afikayo ungathi akhuluma ngezinto thina esingakhulumi ngazo nezinto esingazisho, ningizofuna ukuthi mhlambe sidlale some of these voice notes, esingakwazanga ukwadlala last week, to give this thing a context kanye nalaba ebekade sixoxe nabo phakathi nesonto. Kepha-ke before we get to that point, njengenjwayelo njalo masizokhuluma indaba zikaSimakade, kuba kuhle phela ukuthi we should pause, sicele yena ukuthi kube uyena olondoloza ulwimi lethu, aphinde futhi asikhombe imibhalo yakhe okuyizwi leqiniso elihlala limi ingunaphakade. Senze njalo-ke emkhathini sicela usibongele enkosini. Baba, sicela umusa wakho phezu kwabantu abaningi bakithi abasabambeke ebumnyameni benkolelo yokuthi abantu asebashona khona usizo abangasinika lona. Siyakwazi ukuxhumana nabo bayakwazi ukuxhumana nathi khona singabenzela khona nathi. Ngiyathandaza ukuthi ulethe ukukhanya ezingqondweni zabo ngezwi lakho. Ngiyathandaza ukuthi waphule amaketango kaSathane ababophe ngawo abaningi ukuze bangakwazi ukuxebuka kulento. Abanye iqhubeka ibe yisilingo kubona noma sebesindisiwe. Siyabakhulekela Nkosi ukuthi ubenze bazi ukuthi kuyinkohliso, abakwazi ukuxhumana nabakubo, nabo abakwazi ukuxhumana nabo. Ubenze besabe imoya eyedukisayo eyishaya sabantu bakithi babalekele kude nayo. Ubenze bathembele kuwena ngazo zonke izidingo zabo, noma ngabe izidingo zomzimba, imisebenzi, imali, ukugula. Bazi ukuthi wena ubaba kuthina, umelusi wethu, uwena osinakekelayo nosinika konke esikudingayo. Zonke izipho ezinhle neziphelele zehla ivela kuwena uNkulunkulu wethu, hayi kubantu bakithi asebashona. Ngiyakhuleka ukuthi bakwethembe kakhulukazi ngezidingo zabo zokomoya. Bazi ukuthi insindiso iza ngawe, ukuxolelwa kwezono nekusasa elihle engunaphakadeni after umuntu esefile litholakala kuphela ngokwethembela kwindodana yakho uKristu Jesu eyafela izono zethu. Ngiyathandaza kube khona abasindisayo, laba sebesindisiwe ubaqinise, ubenze babone iqiniso kwangempela khona bezoma kulona. Siyakubonga ngomusa wakho nothando egameni lika Jesu. Amen. Amen. Sibonge emkhathini. Emkhathini ngiyathanda ukuthi silalele naba abalaleli bethu bekhuluma ngalento ukuze phela kungabi into esiyikhulumela yona. Asamukele nangomlaleli simthole kule sonto ezidlule, sangawazi ukuthi simlalela simuzwe namhla ukuthi uthini. Sanibona msakazi, mina ngiyakholelwa emadlozini naNkulunkulu. Amadlozi akhona and abakhipha khona ekusindisweni, abafake edlozini mabhodi ibovu, hlale sibabona abakhipha ekusindisweni, abafaka ibomvu, bagide babeza ngoma. Siyabazi nqwaba idlozi likhona, uNkulunkulu futhi ukhona owasidalayo. Umuntu meshona uya edlozini la kubo, mase makwaMasunday wamasabatha ahamba esontweni, abuye futhi ezedlozini la kubo. Uhlala nje endlini yangasenhle emsamo, ispirit somuntu, zonke ispirit zakulo muzi zihleli lapha endlini yangasenhle lapha isuke ebekwe khona. Umuntu owenza into embi akangena emndenini, nasenkolweni futhi akangeni kalapha kuNkulunkulu makade eganga la emhlabeni, akangena ezulwini. So nje amadlozi akhona. Now omunye lo mkhathini engifisa ukuthi siclarify lento, because uzwakala kwangathi uthi amadlozi akhona, thina sithi amadlozi into engekho.
Is that what we are saying? Sithi lento edlozi is just a fiction umuntu azenzela yona engqondweni ayaziwa nasezwini ayikho izwi nje livele lithi ungakhulumi ngedlozi. Is it something existayo futhi i-understanding yezwi understanding yethu thina abantu siphila mayelana nedlozi iyafana yini? Now le iphinde ithinte lento abazalwana abaningi aba-accuse ukuthi bayisho, ngangithi abayisho abathi abandlozi umuntu meseshonile uphinde abayidimoni. Njengaye yena lo mlalela simuze ukuthi yena uthini. Abafundisi bami ninjani ngizobe niyaphila. Ngifuna ukubuza mina la ukuthi ngingamuzwa umfundisi uKhoza I think umfundisi uKhoza, yes umfundisi uKhoza obekhuluma ngelokhuzana ngemimoya. So ngifuna ukubuza ukuthi idlozi uhlobelo lomoya mhlambe umoya onjani, mhlambe ufola under amademoni noma ufola under ama-familiar spirit now. Usibusiso la 89.2 Richards Bay. Alright, ngiyathemba ukuthi usibusiso ulalele nalensizwa leyoqala ukuthi ilalela. Khona amanye ama-voice notes kodwa ke asiqale kulawa mkhathini singakwazanga ukwadlala kuleli sonto elidlule ukuze lento sinikeze context. Asiqale nje iqaleni umkhathini. Ikhona lento kuthiwa idlozi yinto ekhona noma idlozi nje it's just a fiction? Indlela iBhayibheli elikhuluma ngayo uyabona ukuthi into ekhona le. Very early on uNkulunkulu yalo Israel ukuthi angalokuthi azama ukwaconsulta kanjalo. Uyakubona iTestament elisha lisiyala against into enjalo. iBhayibheli into elenzayo ukusiclarify ukuthi akusiba abantu bakithi laba abasuke sebashona, kodwa ikhona imimoya ekwazi ukuyishasa abantu bakithi. Isibonelo esihle u1 Corinthians chapter 10 uverse 19 uPaul ukhuluma yena ngezithixo ezayibazwa okwangempela eKorinte. Uthi pho ngichazani ngalokho? Ingabe ngithi okuhlatshelwe isithombe kuwutho noma isithombe siwutho na? Ingabe ngithi iyaphila ngempela lento eyisithixo niyakhile? It's a good question to ask. Ingabe sithi bakhona ngempela nabantu asebashona bamadlozi? Athi verse 20 cha. Kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni. Uverse 20 lo 1 Corinthians 10. Kabakuhlabeli uNkulunkulu. Ngamanye amazwi abantu banesithixo abathi bakhonza sona bahlabela sona. Uthi uPaul as exist lesithixo lesi sei-imagination. Kodwa ke idimoni malike labona ukuthi kunento abantu abayikholwayo seliyakwazi ukuyishaya saleyo nto. Ayakwazi ukuba involved emadimoni uma abantu bekholwa into engekho. So ke lento emadlozi akusiba abantu bakithi asebashona sobona ukuthi kwenzekani kulabo sebashona, kodwa uma amadimoni ebona ukuthi abantu bakholwa ukuthi abantu basebashona, then ayakwazi ukuba involved, aqaleke akwazi ukusebenza ngezangoma, akwazi ukucommunicate, akwazi ukuveza ama-visions. Thina sicatha ugogo noma umkhulu kanti cha sesidediswa umoya. Now uthi lo mlaleli akhona amadlozi futhi ubabonile laba abasuka ensindisweni bahambe bayobafaka ibomvu bagida impela babe madlozi babhule benze yonke lento ebese ngeSabatha bayavatha bahambe bayokhonza uNkulunkulu ebese bayabuya futhi. Now umbuzo wami ke uthi uma ngabe kunjalo angiyazi lento ayikhulumayo and I'm sure yena uthi inqwaba bakhona, so kusho ukuthi ukhuluma ngento ayaziyo. Now mina engikwaziyo ngazi izwi. Now izwi lithini ngokukhonza idlozi ebese ngesonto uyavatha noma ngomgqibelo noma yinini uyavatha ebese uyahamba uyokhonza uNkulunkulu uphinde ubuye. Ngifisa ukuthi siqale sihlaziye le yalomlaleli. Uma ngabe kunjalo impela lento ayisho ikhona ukuthi siyababona umbuzo uthi lithini izwi ngaloko. That's number one. Mhlawumbe ukuhambisana nayo lo ukuthi umuntu osindiswe ngempela hayi okhonzayo, hayi osondayo, hayi lo sonto esontweni labantu abasindisiwe agcine wayena ecabanga ukuthi usindisiwe. Ngisho umuntu osindiswe ngempela
uyakwazi ukukwenza yini lokho okukhulunywa lo mlaleli ukuthi ushaya ibomvu lakhe ahamba gide yenze yonke into ebese ngesabatha ahamba ikhonza uNkulunkulu aphinda abuye. Into yokuqala ukisho ukuthi uNkulunkulu nomhawu njengendoda nonkosikazi wayo akafuni ithintwe omunye umuntu. uNkulunkulu akafuni abantu abacathi bangathemba yena bese bembhanqa nezinto ashilo ukuthi akungasondelwa kuzona. Kodwa ke bakhona abantu ongacabanga ukuthi bayakholwa kanti abakholwa. Bagcwele emabandleni uJesu wakhuluma ngabo wathi indoda yatshala ensimini yayo imbewu enhle kwafika isithi ebusuku satshala ukhula. Bese kumila kokubili la ensimini bayabuza abafundi sikususe yini lokho uthi cha kuyekeni kumile ndawoni lezela ngalokwahluleka nasebandleni bakhona abamila eduze kwabazalwane abangasibe abazalwane nomhlwanyeli wathi maphuma ehlwanyela enye imbewu yawela ngasemadoleni iyakhula yona ucathi kuzothela izithelo noma ingaveli kodwa iyakhula ngokuhamba kwesikhathi ubona akusiyona so bakhona abantu abagqoke izikhumba zemvu kodwa beyimpisi emabandleni ibona-ke laba ensukwini babona beza kunina ngasese nina bamadlozi kodwa abantu abakholwa kwangempela abakwenzi lokho ngoba bayakholwa uNkulunkulu ohlangabeza zonke izidingo zabo nanoma ngabe ziyini bayazi ukuthi abantu asebashona asikwazi vele ukuxhumana nabo ngakho abayenzi leyo nto makungenzeka ke alingeke umzalwane ngoba abazalwane badinga ukukhula enkosini ngakho nabo sibafundisa umzalwane uyaphenduka kuleyo nto ayishiye ngemumva makwenzekile walingekela kuyona asivume Mkhathini ikakhulukazi ngiyathanda ukwenza iexample ngalento yemingcwabo nina bafundisi nisindisiwe niyathanda ungaphathi imndeni kambi nibe politically accepted nizame ebese lento iletha iconfusion njengalomzalwane othi umuntu uyahamba yokhonza ngesonto mebuya uphinda buyenze lento it's because kuyashona ekhaya make sure ekhaya umfundisi aye umfundisi ufika lapha ekhaya thole khanyisa ikhandlela kubekwe neingubo zomuntu phansi lapha insuku mayiloko ihamba le wax excuse me le wax le yamakhandlela iqoqwe ndawonye bese ngelanga longcwatsha ufakwe plastic noma kufakwa ndawana thizeni kufaka lapha emathuneni kufakwa umswane kufakwa neingubo zokugqoka neuniform lebe khonza ngayo khona la esontweni niyayithatha nayo nibeke phezulu kwebhokisi ehle nayo noma nimgqokise yona abanye bamphathisa imphako ukuthi ihambe edlani la mefika le phambili abenayo ebese la emgcwabeni wena mfundisi uhamba phambili kulandela ihlahla noma kuhamba ihlahla phambili kulandela umfundisi ngemuva ngindlela neqiniso nokuphila but indlela ehamba phambili yehlahla noma lendlela neqiniso ilandela ihlahla ngemuva nihambe nishaya ama break la nibeka ibhokisi phansi umfundisi liphakamisa ibhokisi lihambe lime bamtshela ukuthi sesiyangena manje niyayivuma yonke lento bafundisi because anifuna ukuphatha imndeni kambi ithini lento ngemfundiso neperception lomlaleli ufana nalo agcine anayo ukuthi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi ngiyakholwa ukuthi amadlozi akhona ngiyashaya ibomvu lami ngihambe ngishaya izinto zami phakathi nesonto bese makufika isabatha ngivathe futhi ngihambe ngishaya uNkulunkulu akunina abafundiseni lethi confusion kulento kuyenzeka impela mfundisi ngicathi uNkulunkulu fasine ukuhlakanipha ngoba yes akufanele sifike sishaya umthetho la esingenayo khona iauthority sesitshela abantu ukuthi benze kanjani kodwa futhi akufanele sinikeze isithombe sokuthi siyingxenye yento so umfundisi fanele abe nesibindi sokuthi ngicela mina ukunifica phambili ngoba angihambisani nalento ichazayo khambe kukhulunywa ngehlahla nani ngicatha kuhle manje uma nomuntu orepresent uNkulunkulu esebonakala lapho kuyayidala iconfusion ukuthi kanti kuyahlangana mhlawumbe khona ngimzwile umlaleli ethi ukwenza konke yena abantu baze bagcine becabanga kanjani kodwa ngicathi isidingo ukuhlakanipha kaNkulunkulu ekutheni singabe abantu abasusa uchuku isidingo singekho kodwa futhi singayitholi sesibukeka sengathi sihambisana nezinto esingahambisani naso kufuna nesibindi kodwa futhi umfundisi ngoba njengoba usho abanye hayi nje ukuthi
kuhlakanipha bayasaba ukungaparticipate basaba ukuthi uzoxoshwa la akazukwamukeleka la uzobukwa kambi ufuna nayo ukufitha ini kubaleka ukuthi singaba confuse abantu ngendlela esenza ngayo nangumlaleli la uthi indlela ibeka ngayo umlaleli uthi amadlozi ahlala ekhaya emsamo lapha phesheya so lo hambayo ayokhonza uNkulunkulu wakhe mebuya ujoina lamadlozi la emsamo izwi lenkosi lithini emkhathini amadlozi ahlala emathuneni aseHayidesi noma sekhaya ngifuna ukuyiunderstand lento from ezwini lenkosi because from kwiside kulabo abakholela emadlozini angeke ngikwazi ukuyiunderstand ngoba abanye babo mabafuna ukukhuluma namadlozi baye emsamo abanye bafuna ukukhuluma namadlozi baye emathuneni so understand ukuthi uma ngabe asekhaya lamadlozi ufike nini ekhaya lo muntu ulanda after 1 year noma lehlahla kubuya nalo lehlahla libekwe ekhaya so ubuyile la ekhaya why after 1 year fanele ayolandwa lo muntu ulandwa phi kanti mefele la ekhaya angafelanga esibhedlela ufele la ekhaya why fanele abuyiswe so iyabuyiswa angeke understand zonke lezo but izwi ngokwezwi lithini akupha amadlozi asemkhathini aseHayidesi asekhaya asemathuneni akuphi uLuke 16 uNkulunkulu wasibhalela wona exactly ukuphendula lo mbuzo lo indaba iqala kuverse 19 abaleli bayazi indaba yesicebi noLazaro kuverse 22 wayesefa ompofu uLazaro lo wathwalwa yingelosi wayiswa esifubeni sikaAbraham mawufunda wehlo uyabona ukuthi esifubeni sikaAbraham isezulwini uAbraham kwakumngani kaNkulunkulu akekho kaIsrael owayingabazi ukuthi usemazulwini uAbraham uyabona kunedili laphayana uchaza indawo yobumnandi emazulwini bese kuthiwa safa nesicebi sangcwatshwa kuverse 23 kuthe sesendaweni yabafileyo eHayidesi leyo siseyinhlungwini kusho ukuthi khona abafayo laba ababangani noNkulunkulu njengoAbraham bese beyezulwini kukhona abafayo laba kade bengamazi uNkulunkulu ubona nangendlela bencishana ngayo ukuthi engenazwelo kubantu abaswele ukuthi akamazi uNkulunkulu yena uye eHayidesi leli eHayidesi uyabona ukuthi liyafana nesihogo ngoba kuverse 24 samemeza isicebi sathi baba Abraham ngihawukela uthuma uLazaro kuba agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini apholise ulimi lwami ngokuba ngiseyinhlungwini enzima kuleli langabi kusho ukuthi kunomlilo lapha eHayidesi kuyashisa abantu bayasha khona bephila ilezi indawo embili iBhayibheli livezayo in fact uHebrews 9 uyakhuluma ngendlela ukuthi verse 27 kumisi ukuba umuntu afe kanye emva kwalokho kube ngokwehlulela uNkulunkulu yamahlulela umuntu as soon as efa uyadecide uNkulunkulu lo izono bengaxolelwe ngakho seHayidesi ulinde leli yalanga lokugcina lokwehlula bezokhishwa bafakwe esihogweni esipermanent ichibi lomlilo permanent lo izono zakhe ixolelwe ngakho wamukelekile ebukhoneni bami bese yangena emazulwini naye uyalinde sezulwini ilanga lokuvuswa kwemzimba la isiyobusa khona noNkulunkulu engunaphakade lezo indawo ezimbili kuphela mfundisi esiyibona ezwini now umbuzo ke mkhathini ngifisa ukuyiunderstand lento ukuthi siphinde mhlambe sikhophe nasezwini ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyayikhuluma lapha abantwana bakaIsrael bezowela iJordani bethatha indawo izwe lesithembiso lapha kuDeuteronomy chapter 18 uyabayala uNkulunkulu but ngifuna siphinde lento ngalombuzo ukuthi siyakwazi yini ukuthi sikhulume nabantu abangasekho siyakwazi yini sivumele izwi liyasivumela yini ukuthi sikhulume nabantu abangasekho ingani ngubuza lo mbuzo mkhathini asi illustrate lento ukuthi uyahamba usemgwaqeni noma indlela yezinyawo noma indlela yemoto bese ufika la kuyimpambana mgwaqo khona umgwaqo uya left omunye uya right awuyazi direction njengoba ungayazi direction ufica abantu ababili behleli lapha emgwaqeni omunye ulele ufile omunye ulele uhleli uyaphila
ubani ozombuza i-direction awazi la uyakhona fica abantu babili umgwaqo uyaphambana oba i-Y junction omunye ufile omunye uyaphila imuphi ozombuza i-direction umbuzo nje ngubuza ku-innocent lapho ukuthi uzobuza bani lithini izwi Mkhathini awukho innocent lo mbuzo wakho umshumayeli 9 uthi kwabaphilayo ophilayo sanethemba ngokuba inje philayo ingcono kunebhube selifileyo na impendulo lapho mfundisi ngcono ngithola inje philayo kunokuthi ngithola isikhondla sebhube sikodwa eselifile ngoba kuverse 5 uthi abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa kodwa abafileyo abasazi lutho akusiza ukubabuza lutho futhi abasenamvuzo abasakhunjulwa nakukhunjulwa kubo uthando nenzondo nomona sekuphelile abasenasabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi komthunzi welanga ngakho ngizobuza kulo ophilayo kodwa ubuthintile uDutholo mfundisi uDutholonomi ukhuluma ngamazwi very strong ngokuthi uNkulunkulu ufila kanjani ngendaba yabantu abazama ukuxhumana nabantu asebeshonile uthi kuIsrael lapha chapter 18 lo verse 9 uDutholonomi kuyokuthi nxa usufike ezweni usimakade uNkulunkulu wakhe akunika lona ungalokuthi ufunda ukwenza inengiso njengalabo bezizwe uyayibala ke inengiso kuverse 10 makungafunyana phakathi kwenu umuntu onikela ngendodana yakhe noma indodakazi yakhe ngokuyidabisa emlilweni khona babekwenza lokho noma umbhuli noma ohlola imhlolo noma wenza imlingo noma umlumbi owenza iphonso othinta imoya yabangasekho nobiza khuphule imoya yamadlozi njengoSawuli yes uthi verse 12 ilona lowo wenza lezo zinto uyisinengiso kusimakade nothisa ukuthi akasathi into yona isinengiso umuntu ozenzayo lezinto uyisinengiso kusimakade nalowo muntu ngenxa lezo inengiso nalento isinengiso yona ngokwayo usimakade uNkulunkulu wakho wayixosha lezo zizwe phambi kwakho mawungabi nacala kusimakade uNkulunkulu wakho uyenyanyeka uNkulunkulu ethena abomination igama lisebenzisayo for indaba yeinkonkona ama homosexuals nakho ukubiza ngesinengiso kanje uNkulunkulu lento yokuzama ukuthinta abantu abangasekho ifana nazo lezo zono zokonakala kwabantu iyanyanyeka emehlweni kaNkulunkulu umuntu oyeka uNkulunkulu ophilayo azama ukuxhumana nabantu asebefile ngiyafisa ukuthi siye lapha encwadini kaIsaiah wena Mkhathini uIsaiah chapter 8 ngiyacabanga abalaleli bazowabhala lamavesi emakhaya nayi la into engenza ukuthi siye lapha kuIsaiah mina njengonkosi ngihlale ngizibuza lemibuzo ukuthi ingaba amadlozi uma ekhona anamandla yini futhi amlekelela kanjani umuntu enengiya Mkhathini ngenze just a simple basic thing ngingayispiritualize lento yabona angispiritualize ngithatha umuntu omnyama by the way akubona abantu abamnyama kuphela abakholela emadlozini but ngithatha njengomuntu omnyama nje njengamanye abantu abakholela emadlozini umuntu omnyama sithatha umuntu omnyama wase-South Africa umuntu omnyama wase-South Africa uNkulunkulu wamabela lelizwe wathahlale kulelizwe wahlala la umuntu omnyama kwafika umlungu uJohn van Riebeeck ngo1652 waxosha umuntu omnyama endaweni yakhe so sengibala ukuthi since 1652 kuze kube manje bangakanani abantu abamnyama bafile abamadlozi bathini labantu abamnyama asebafile abamadlozi uma ngabe banamandla ukuthi from 1652 kuze kube 2026 lamadlozi akakwazi ukuhlangana nje ehota asiyosizana abantu bethu umhlaba ubuyele ebantwini ngizibuza something like that bese ngithatha as individual families lezimbuzi zenkosi eyibulawa njalo neziphandle ezifakayo khomba ukuthi beaphizwa amadlozi and all of that hey kuhlupheka umuntu omnyama la eSouth Africa abelunga ngibaboni behlupheka njengomuntu omnyama kanti ledlozi lakaKhoza ledlozi lakaNkosi ledlozi lakaSibiya ledlozi lakaMkhize ledlozi lakabani lithini libona ihlobo zabo zihlupheka kangaka lokho babahlabela lezimbuzi benza
abanamandla yini ukuthi ayiqashwe le ingane zala ekhaya ayigane le ingane zala ekhaya nazi iphandla igcwele ingalo zonke ayigane le umuntu omnyama usahlupheka kuze kube manje asithathe iAfrika yonkana lamadlozi wase-Afrika wonke waseGhana wase-South Africa wase-Mozambique wakuphi la ekhona mengaba khona akakwazi ukuhlangana nje ukuthi iAfrika ibuyele kuma-Afrika uma ngabe amadlozi akhona futhi anamandla lithini izwi ngamandla wamadlozi uma ngabe akhona lamandla mina ngiwaboni practically ngikhuluma into practical angikhuluma insindiso angikhuluma iBhayibheli ngikhuluma nje into practical simple ngiyababona abantu iphandla igcwele ingalo but angiboni inqubekela phambili kanti lamandla lamadlozi okuthiwa anawo iAfrika yonke ihambile but angakanani amadlozi aseAfrika ukwame enkuruma ngingababala kumalengithini abafe balwela lomhlaba sebangale manje fanele babe namandla amakhulu uMandela bonke sisahlupheka namuhla yini umsebenzi wabo so kuyenzeka usathane amnikeza umuntu ingcebo uyakhumbula ofarisha uJesu ukuthi uzomnika umbuso wemhlaba nengcebo yomhlaba mayibona ukuthi angakubamba ngengcebo sometimes uyakucebisa ngempela kodwa ma usathana akakuthanda ukunethezeka kwabantu uyaprefer ukuthi abantu bahlukumezeke bahlupheke mayibona ukuthi nizomlandela ngisho nihlupheka uzonihluphekisa-ke I think isona strategy sakhe la eAfrika kodwa Isaiah uchapter 8 uyasikhombisa ukuthi ku-useless ngoba uqinisile mfundisi abangcono abantu abakhonza amadlozi noma bethenjiswa impilo engcono la thina ivangeli sithembisa impilo engcono kwelizayo izwe akabi isikhathi sengcebo kuthina lesi abamadlozi abathenjiswa kwelizwe kuthiwa bazothola imisebenzi nemishado bazophila ezifweni khona la kodwa sikuboni lokho njalo makhona umuntu ofile kuthiwa kulungiswa izinto emsamo kodwa still abantu bayafa kodwa ku-Isaiah chapter 8 verse 19 uma bethi hambani nihlole kwabanamadlozi nabanemoya abawumzelayo banyenyeze kanti sizwe akumele yini sibuze kuNkulunkulu waso na singabahlolela yini abaphilayo isifundiso nobufakazi kwabafileyo na ngilombuzo bobuza impela abakhuluma ngalolu hlobo kabasoze baba nakukhanya ayihlangani into zabantu abakhuluma ngalendlela le uthi verse 21 bayadabula ezweni bexakekile futhi belambile ekulambeni kwabo bayovutha bhengolaka bayethuka inkosi yabo noNkulunkulu wabo baphenduke babheke phezulu sebexakile befuna noma yini usizo bayobheka nasemhlabeni babone kuphela inhlupheko ubumnyama nokuphelelwa yithemba bayoxoshelwa esigayigayeni la kumnyama khona kungenathemba khona iholela la indaba yokulandela amadlozi ayibi ngcono impilo khona la emhlabeni kodwa futhi iholela ekulahlweni kwengunaphakade ngoba bayakuvimbela ukuthi uze kuKristu ongaxolela izono zakho 073-709-1991 noma lapha ku 0861010 siyathanda ukuthi sikhulume nawe nani balaleli esidlala ama voice note wenu siyathanda ukuthi sizwe ukuthi nisuselaphi lento ngoba phela thina sesikhomba amavesi amaningi la sisusela khona asikwamukele emoyeni sawubona Baba umfundisi ukhoza nesinda lonke leSouth Doctrine siyabongela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Baba umyeni. Amen ba. Ngicela ukuyiphendula le ngosi baba icayi yona kodwa ilula futhi. Ngoba umbhalo uyisitshela yonke into. Uzokhumbula ukuthi encwadini yoVenda chapter 17 umphostoli uPaul wakwashumayela laphana eGreece ecapital city yaseGreece eAthens. So uma ezoshumayela lapho usethi kuverse 16 kwathi uPaul esabalinde eAthens uma wakhe wacanuka phakathi kwakhe ebona umuzi ogcwele izithombe. Ngicela ukujomba kodwa nje laphana mhlawumbe kuverse 23 ngoba kwathi ngihamba ngibuka izinto ezikhonzayo ngafumana ne-altare okulotshwe kulo ukuthi uNkulunkulu ongaziwayo lokho ke enikukhonza ningakwazi yikho engikumemezela kini uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo yena oyinkosi yezulu nomhlaba akahlale emathempelini enziwe ngezandla futhi akakhonza ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke bese Isaiah chapter 15 verse 24 ohlakaniphileyo
indlela yokuphila iyaphezulu ukuba adede endaweni abafileyo phansi. Ngicabanga ukuthi izaga 15 verse 24 kukhona likuphendulayo kumlalelana ukuthi kohlakaniphile indlela yokuphila iyaphezulu ukuba adede endaweni abafileyo phansi. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe umlaleli uzo-understand noma aphenduleke la, kodwa nje ngokwami mina I don't think ukuthi sa-exista lento yokuthi kukhonzwa abantu abangasekho noma idlozi, ngoba even Hebrews chapter 8 verse 7 uyakuveza ukuthi ngoba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki bekayokufunda indawo yesibili. So nje ngicabanga ukuthi for me uNkulunkulu kuphela okhonzwa esikhathini samanje egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Hebrews chapter 8 wena myeni noma ekhuluma ngesivumelwano sokuqala akakhulumi ngesivumelwano samadlozi, ukhuluma ngesivumelwano sale tempeleni sabapriesti nemhlatshelo nokuya etempeleni nokuya kwi Holy of Holies endaweni engcwele akakhulumi njengamadlozi. There was never esivumelwane phakathi kwaNkulunkulu nomuntu ukuthi akuye kuNkulunkulu through amadlozi. Asikwamukele emoyeni sawubona. Baba kuzomba. Siphilile Nkosi yami, sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noVelo wathi la ngiqala ngingangena nje baba. Thobani? Bo uVelo wacela. Makai. Yes baba uqobo namanje sangishaya istroke. Ngibona impilo nje bongikhuluma nawo baba. Ngijabulela le baba ngoba manje yabona yabanga lawo bafundi into ezayo ikho sengiyaphila futhi zayo kade ngikhuluma nomuntu nje manje intandane ngithi kungenziwa kanjani umuntu athi ukhonza amadlozi abuye athi usontweni wakhona usindisiwe namanje yabo into nikhuluma bafundisi nikhuluma iqiniso ngena kuphikiswa ngoba manje sinalaba abazalwana abakho round bathi kuhlala abantu abadala khona banathi esuntweni abafundisi labo singabe esuntweni Nkosi yami bayisupporta lento abayiboni kukhona inkinga abanye abasakhe mhlawumbe badlula emhlabeni badlula benjalo. So ibuhlungu lento bafundisi because lento idusa isizwe sonke ukuthi umuntu emnyama ufuna ukukhonza amadlozi ubuye uhambe esontweni obusindisiwe kwenziwa kanjani bazalwane? Bazalwane zabuhlungu into bazalwane zabuhlungu into ngaphathi indaba yamanzini bazalwane. Ngibuye emanzini ke lo baba wangithatha ngithi emanzini wathi ayizoqaqela imsipha umsungeni emanzini. Ngiyibuka lento uthi yabona babudlala ngami ngabe ngaye emanzini namanje ngibuye emanzini nje namanje ngithanele kubhedeni imsipha isagoqela. Yabona ukuthi abantu badliwa kanjani kudlalwa ngaba abantu. Siyabonga Makai, siyabonga uvulo wakho. Ngiyamthanda uMakai ngoba akakhulumi nje ngento ayicabangayo, ukhuluma ngento ayi-experience wayibona. Makai ngiyawuthanda uRawondi futhi bengifisa ukuwakho uRawondi, kepha into enza ukuthi ngingakho uRawondi iyo lento yokuthi ngizocreate isithombe esimbi ebantwini ngalento ishoyo ngoRawondi, kodwa nje into engekho leyo. Sithathe nangumlaleli siyakwamukela emoyeni sabona. Ngibingelele kuvuma FM, ngibingelele ubamkhosi nobabukhosi. Cha, umuso lo wakwamkhizi waseNewcastle. Ngiyabonga nje ukuthi nihlaziye kahle umoya umuntu noma kuthiwa akakholwa ayi understand lento ngoba uthi mawukutshena abantu ukuthi ngisindisiwe abantu bathi ubiza abantu abangasekho ngamadimoni. Ngiyabonga nje ukuthi nihlaziye ukuthi uNkulunkulu wayithini ngabantu abangasekho, akasho ukuthi bangamadimoni, kodwa waye evala ukuthi simxhumanise sikhande umoya uNkulunkulu ngaphandle. Usindisiwe ngempela, awukwazi ukubuya uyogida ufake ibovu, awukwazi ukuyosonta nje kwamanye amasonto. Ma ukuthi nje khona izilingo sangene kuzona, umuntu osindisiwe ngempela uncama ukuhlala ekhaya angasonti indawo. Lo kwazi ukuthi athi usindisiwe abuya yogida usuke engasindisiwe, usuke mhlambe kade join ibandla noma ubeya ebandleni labantu abasindisiwe, kodwa umuntu ohlanganile noJesu wasindiswa akakwazi ukuphindela emuva.
ngisho ezonweni aka-enjoyi, akakujabulela ukuba sesonweni. Ngisho ungambona ephuza, umbone esekhala inyembezi ngoba akasakuthokozeli ukuba lapho. Mawusuwazi iqiniso nje awukwazi ukuthokoza esonweni. Ngiyabonga. Siyabonga kuBademba kaNzama. Sekwamukele emoyeni sawubona. Ngibona inkosi yaseZulwini. Baba Majo. Amen. Ngiyaphila bazalwane baba inkosi nobaba Khoza. Siyaphila kakhulu baba, niphilile nani ekhaya? Nathi uNkulunkulu nawe. Amen. Inkosi yami baba inkosi nobaba Khoza. Ngicela ke nilahle ingqondo yami. Lesikhuluma ngabantu asebedlulile emhlabeni. Ukuthi bayaxhumana nabophilayo. Inkinga yami la ngifuna ukulasha khona ukuthi uma ngifuna ukuxhumana nabo kufanele ngihambe ngiye komunye umuntu kube yena ngixhumanise nomndeni wami. Kwenziwa yini lokho? Why bangaxhumani nami ngoba kuyangihlupha uma kuthiwa siyaxhumana abaxhumane nami hayi nabanye abantu ukuthi kube yibona abazokhuluma, bangakhulumi nami, bakhulume naye. Ngitshela ukuthi ufuna umenze 1 no 2 no 3, angithi saphile besikhulume besho ukuthi ufunani, ekhuluma nomndeni. Why manje engakhulumi nathi, ayokhuluma nomunye umuntu wesinye isibongo? Ayokhuluma mina kuyangikhathaza. Ingakho manje lento echaza ubaba Khoza ukuthi amadimoni ahlakaniphe kabi ayakwazi ukushintsha into ayenze kube sangathi iyona kanti akusiyona lonto okuyiyona. Ilento engikhathazayo inkosi yami ukuthi ubaba uma sedlule emhlabeni esaphila besixoxa naye ubaba besikhuluma asho nokuthi ufunani. Yini manje ngasezikini uma ubaba ekwazi ukuxhumana nami, waye ngixhumaniswe umunye umuntu manje wesinye isibongo uma lento iphothe ngempela. Angifuni ukamamanga mina engqondweni yami ngiyakwazi ukuthi waye bangakhulumi nami. Yini ngithi futhi into esibili baba inkosi, kufanele ngize ngiphuthi imali, kuthiwa ngikhanyise ngemali ukuze ezokhuluma. Bangakhanyisanga naye akwazi ukukhuluma. Kodwa sesixoxa nobaba, sesixoxa nomama, sesixoxa nogogo, kodwa manje kufanele ngikhuphe imali bese sikhulumane naye. Hayi, angifuni manje. Ngiyabonga kakhulu nkosi yami. Sina siyelapheka ngokomqondo. Yabona yonke lento yamahlahla mawuthi uyayibheka, ayi mina nje uphuma umuntu ushone engozini yemoto athathe esemakhazeni. Uma eselanda uzolanda lapho engakhuze khona engozini yemgwaqeni, aphinde futhi emishonele isibhedlela kusolanda nasesibhedlela. Wayelanda kaningi kangaka kulanda umuntu oyedwa futhi. Uma esedlulile sekukhulunywa naye kanti esaphila wayibona indlela wayazi yonke. Kodwa mase ngihambe ngimtshele ukuthi mina hayi siyahlala la siyama kancane la, hayi sesiyasukuma sesiyahamba manje, hayi afuna ukamanga sisekuthi ekugcina baba ebese ngithi mina manje ngifuna ukukhuluma naye ngisaya kulaba abantu abanamanga. Manje lokhu ngiyazi ukuthi abantu abakhuluma abanamanga sekuze kwaba isakha sekhona ukuthi abantu bayisaya kulaba abantu abanamanga bese bayikhuluma amanga, abayikhuluma iqiniso. Nawe uyakhona wazi ukuthi uyolalela into engelona iqiniso engamanga. Kusho abantu abantu abanamanga kodwa sithi siyoxhumana nomndeni wethu. Ayi sibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu anibusisa emgcele nomndeni wenu nabalaleli bomsakazo abalaleli nabama uNkulunkulu ababusisa. Sibonga kakhulu Bamajola. Asikwamukele ngaweni. Awuphinde ushaya ingcingo ziningi nje balazalwane. Mshayani futhi lapha ku 08610103006 1010 Asikwamukele emoyeni sawubona. Sawubona? Sawubona manje, ndiyaphila. Bafundisi bami ngibathandayo. Yebo ma. Hayi yazi ngiphahlekile endlini yakhona insini. uNkulunkulu wakwathawukela emhlabeni sihlanye ezweni. Safiswa ezweni lokuhlanya. Sabuyela engqondweni ngoba sasihlangene. Senza zonke lezi zinto.
kodwa kuNkulunkulu wasihawukela. Mina into engishoyo kuyo yonke nje lento lesiphithiphithi esikhona. Sisilele nje into eyodwa ukulalela uNkulunkulu. Laphayana mawufunda uDeuteronomy ngiyaxolisa ngicela ukuthi ningifundele ngalapha uDeuteronomy 30. Ifuthi laphana kuverse 11. Umbosi kunemiyalo yebo mningi kodwa nje sithathe lana la ichaza khona uMosi mayesezohlukana nabantwana bakaIsrael uNkulunkulu usezomthatha. Ubacela ngemiyalo ukuthi mabegcina imiyalo ayikho into eyobahlula ngoba uNkulunkulu yonke into uyibeke emiyalweni yakhe. Impumelelo yethu ukuhlala kahle kwethu kusemiyalweni yakhe. Saphuma emiyalweni yakhe sesilethele inhlupheko la esifishela khona ngoshubuso bakhe angabe ufuna ukusibheka athi kulungile qhubekani ngibona ukuthi niyophumelela yini. Yabo ngicela ukuthi angifundele uzongifundela yena lamaza uverse 11 kuya lapha na 14. Senza njalo ma senza njalo ukhoza uzokufundela. Asikwamukele nawe manje Sibani njani? Siyaphila manjani nina? Siyaphila. Ngicela ukuthi ngingakushiya. Yebo manje. Ngathi kunomoya la ukhona nje engakubalula ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe and ngisebenza endaweni yezempilo. Ngizothi nje ivele ingxake kakhulu lento le kakhulukazi leyo ukuthi kuzolandwa abantu ngehlahla ngizikhuluma nozabethu. Umuntu umeshonile esibhedlela ushona embhedeni wakhe othize. Umeseshona the minute eshona uyastretch umbhede uqine uyathatha isidumbu siye emoshwari uyacina umbhede yandla zabushe kuzolala umuntu. Kodwa ngolesihlanu bayafika abantu abahlukahlukene abazolanda imphefumulo ngizosho njalo yalabantu laba asebeshonile right ifobo zabo. Banendawo ethile abaya kuyo because awuvumelekile ukuthi kuzothi sekumele mina la ngizohlenga esibhedlela uvela wena uzolanda umphefumulo womuntu okade shonile oshone kade lele kulombhede ayithi uyabona ba. So kuthi kwenzeka kanjalo ke bayolanda abantu babo kuleyo ndawo ethize ebekele ukuthi ke abashonele babalanda la khona akufuneki uviolate ama-rights abantu because abantu bayakholela kulezi zinto. So nje into engadingizi nje le oyibukela yona ukuthi ubuke uthe Nkosi yami ngampela abantu kube bayayibona lento umphefumulo awuphumanga la beyolanda khona esidumbu sabo but bayisilanda kuleyo ndawo la kuphuma khona umphefumulo esidumbu sabo kube nomunye umuntu akukho mphefumulo. So nje lezi zinto lezi nje azikho Nkosi yami azikho futhi nje azikho ngampela akho madlozi nje akhonjwayo nanjalo uma sikhonza uNkulunkulu nje sikhonza uNkulunkulu yena yedwa uma lithize ungabi nobanye uNkulunkulu ngaphansi kwami nisuke nje semqedile akukho kunye. Khathekile mama. Now ngenze njalo aphuze rate 61010 rate 61010 Hey khona bathumela ama voice note amade ngiyafisa ukwalalela kepha amade kakhulu o 2 minutes o 3 minutes uma ngaba nje 1 minute ngiyakwazi ukuthi ngikuthathe. Asikwamukele usenyamalele. Ingcingo ziningi ama voice notes maningi asikwamukele moyeni nawe sawubona. Sivalela umsakazo bese sikhuluma nawe. All right, asithathe omunye sakamukele moyeni sawubona. Siyabingelela baba egameni lenkosi. Amen. Amen. Sikhuluma nobani kuphi? Uphumlano kaDakile ngiseMpithi. Phumlano. Yes. Ngumzalwane bathandekayo. Iyezakala ilokhonja inkulumo ekhulunywayo. Lokho nginalombono othi inezathe sesithi abantu inkolelo Phumlana ngazi usemotweni mfethu kune beep lapho ethikameza. Ine
as much as abantu sesithi izinkolelo ngenxa yokuthi sesibambe ivangeli kuyokufuneka ukuthi sibe sensitive kodwa ke la ngiyakhona umoya wedlozi abantu abaningi bayawubhidanisa yachaza lento kudala ukuthi umoya wedlozi umoya wenyoka right bona abantu bakithi abalele it is not so kufuna ukuthi ke kwesinye isikhathi esikole abazalwane sibuyele lokhunja kuma basics ngoba uningo osekulabelwe ngamagama athize kungekona. Right, siyabonga mfethu. Iyashuba manje mase ifaka nokuthi amadlozi inyoka isishuba ngempela angazi ke laba bakholela kuona ukuthi bathini bona ukuthi lamadlozi abahlabela lezimbuzi neziphandle nenganga abahlabela inyoka kodwa angazi ke sebo iphendulela asibamukele mina sawubona cela nje uthi qaphu kancane mfethu yebo siyakwamukela uthi nje kafushane nje hlala esihlokweni mfethu Qhubeka mfethu qhubeka Hello qhubeka siyakuzwa mina ngicela ngifunde yonke iBhayibheli ngoba lizigumela sonke sisilayo zonke abakhonzayo labavumela abamsana amadlozi labavumela ayikho lokho mfethu hamba ufunda iBhayibheli siyalifunda impela iBhayibheli akukho la livuma khona ile verse wena uthi la ivumela amnikeza ivesi eBhayibhelini elivumela amadlozi nginikeza ivesi elisho njalo awungalinikeza mina linikeza abazalana abalaleli liphi ivesi elivumela lokho khona ukuthi ngingasakuthi khona alikho mfethu asidlali kwabazalwane balalele mfethu alikho ngiyalifunda iBhayibheli alikho alikho nje asingamoshi nesikhathi umenganalo ethi akalikhumbuli mina ngilifunda iBhayibheli alikho amen bafundisi bami siyabonga kakhulu lazelana amandla iqiniso ngalamadlozi siyabonga izwi elikhulumelayo nathi mfundisi uNkosi kwenze kube lula ukucabanga nokuthola ukuthi kuhlehle abafileyo abasena kwenza lutho asikhonzeni uNkulunkulu yena yedwa omele ukukhonza sikwamukele emoyeni sawubona ayibonga Nkosi yami ngicela inkosi yami ithi qaphu nje kancane bengicela nje bangisize kulesi sihloko abakhuluma ngaso yebo ngalindawana yokuphupha umuntu okade usebenza naye noma abantu obusebenza nababangasekho ukuthi iyiphi indlela yokuthi uqonge nje isibindi batshela ukuthi phela nina anisaphili nami ileyo ndawo nje bengicela wabangisize ngoba ngiphuphe bona mhlawumbe ngibabona nje sinabo mhlawumbe sikhuluma nje esasisebenza nabo wena inkathi ngize ngibone ngathi ngiyabafundisa nje batshela ngoJesu abanye baba bahamba bengakho mfethu ngeke kusabasiza impela mase bahambile nje Hebrews chapter 9 uthi nje kunqunyiwe ukuthi umuntu aphile kanye afe kanye valo noma ngabashumayeza lize liyoshona ilanga akusenalutho okwesibili kodwa ukhoza uzokuphendula okwesibili nje ayikho nje nendlela ukuthi ungabatshela ukuthi abahlukani nawo ngoba izwi lithi asikwazi nje kwakhuluma nabo so angazobatshela nje mhlawumbe nawe uzobatshela ephupheni or kanjani kodwa mase uphapheme awusakwazi ukubatshela because we are forbidden from consulting them because ngithanga badadela abalaleli maningi mfethu angikunikeze lemizuzwana emncanisele ukwazi ukuphendula cha mfundisi engakusho ukuthi singamethemba uJesu owafa wavuka ukuze ngokufa kwakhe izono zethu ixolelo inkinga isina enkulu eyezono noNkulunkulu nokubhujiswa kusihlalele uJesu kuphela osolva leyo nkinga abekho abanye noma abaprofeti noma ngabantu asebashona ngokukholwa uyena zonke izono zethu ingaxola uyasilekelela nangezinto zasemhlabeni njengokuhlakanipha kwakhe ebone sikudingayo uyasipha izipho zonke ezinhle esiyidingayo zivela kuyena ngakho singamethemba
asikho isikhala esidinga ukuvalwa abantu abangasekho, ayikho into esidinga ukuyele sangomeni nasenyangeni. Konke uNkulunkulu uyasinakela ngesikudingayo. Wokugcina nje ngci angithathe njengoba nibaningi sawubona sekwamukele emoyeni. Amen mfethu, hlala nje lo uNkulunkulu akubeke enhlizweni yakho. Ngizoba nombuzo nje womfundisi. Ngicela ukubuza ukuthi emandulo incwadi lengcwele ngokukhona mhlawumbe yini mhlambe yayilokhuza eyayisifundisa. Okwesibili kuzokuthi anguzange umbuzo oqala uzile nomfaka Khosi. Hayi ukhoza uzile qhubeka noma ngingawuzange ukhoza uzile. Owesibili ukuthi yindaba ngaso sonke isikhathi umfanekiso kaJesu ube mhlophe kodwa thina sibe sibamnyama. Ayike siyabonga mfethu leyo mfanekiso angiqale nje ukuthi amanga akunasithombe kuthiwa isithombe sikaJesu esaziwayo. Konke lokho kudwetshwe kuthiwa uJesu akuyena uJesu, futhi uNkulunkulu wenze ngamasibomu lento ukuthi singabi nomfanekiswana kaJesu. So izikhulula nje inhliziyo yakho nomoya wakho, zonke leyithombo oyibonile kuthiwa uJesu akuyena uJesu loyo. Is some artist who sold that idea abantwini, abantu bayibamba. Asazi isithombe sikaJesu ngaphandle kokuthi umJuda, kepha isithombe sakhe asisazi. Futhi mawufuna ukusidweba isithombe iya izwini kaNkulunkulu, izwi kaNkulunkulu, there was nothing attractive ngoJesu. Ubengathandeki nje abantwini, ayikho into be attract abantu kuyena. So lo Jesu omhlophe esimbonayo is a handsome guy ongafani nje nakancane lento describe uNkulunkulu. Mkhathini uka 30 seconds. Izenzo chapter 17 ziyasitshela ukuthi zazikhona izikhathi zokungazi la abantu babengamazi khona uNkulunkulu, nesizwe sakithi sasingamazi uNkulunkulu bengakafika abavangeli. Uthi izikhathi zokungazi lezo kuzenzo 17 kodwa uNkulunkulu uyayithalalisa lezo izikhathi. Manje usebiza abantu bonke eindaweni zonke ukuba baphenduke bakholwe uJesu ngoba ubeke ilanga lokwehlulela. Ilokho kubalekile, lezi izikhathi zadlula, manje sesinalo ulwazi nokukhanya kwevangeli. Akasayithalalisa uNkulunkulu manje njengoba soluzwile leqiniso namuhla. Uma uqhubeka uvusa ulaka likaNkulunkulu, angazi ukuthi unamba bani wena ocabanga ukuthi ungavusa ulaka likaNkulunkulu umisane naye. Mina noMkhathini sithi luchaba lexesha sekufike leso sikhathi. uNkulunkulu akakubusisa, sikushiya wethu, sikushiyana lamazwi. Funda phela ukuyifundela iBhayibheli, ungezwa ngabantu abazothi iBhayibheli liyavuma ngapha liyaphika ngapha, ngoba ngwenze njalo uyi-students womuntu. Kanti uma uzifundela iBhayibheli uyi-students kaMoya Ingcwele, ongezwe ukutshela lokhu namuhla akutshele lokhu kusasa. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo.